Hello, jotono fungkaham haino hai tini robai kok sana hini phaipika ke tini kita kongko. Hello guys, hello. Samung kaisa Amerikana. Hello sabo phaikia live sabo phaikia text ko khairi gari. Sab nai chong kroksa do text kari gari comment no no fan dia mas kalau itu kan resap muka sih. लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, माँ बात नहीं कर रही फिर Hello guys, resap muka sih kena ini
Okay. Hello, hello, Jotono Fung Kaham, Hino Hai. Kaplaisa Kaitorni, Hamari by Hino Hino by Desakrangi Manka, YouTube ni Bising Tui. Guys, and I don't know, ang Hino Hai Koine, please narok. Comment no, never live set on rock. Comment Clady. Good morning, rock nipano. Zenos Musumani. Okay. Okay. Like Haineta Public. Ako bukuk sang no koyo. Ano hai. Okay, tini life hay mani bo hano sarapsa hano time pass kayan hani pay mani. The night on night okay fun say live night on night please no comment no sidi mong sasuk. Hello, hello. Borok le phai no tong do hai pa no se connect roi comment hai dara tam khaisa kun khaya manai hai no just ko time pass khai jong ta YouTube video rok nai jong mas live rok khai jong na sa o rok nai cái man khi ba ani subscriber rok be kok sa na je man sak nai okay no question klai di guys question klai di na je sungnam suma sungi mano oi dara Mr. Sun Deborma oi dara okay hello manai sade manai nini para brosa okay Mr. Sun ani para boro ani para khwayo manai Mr. Sun na khwai tam para sadara oh khwai khwai Kuala Lumpur Mr. Sun ani para do nonglai biang ning kha Mr. Sun angke tulasikor oh tulasikor angke ba gana sible tulasikor boja gani ba gana nota night to night rok ke fansa kare bazar gana no oh bazar gana acha good hello guys night to night no koine please no to like kaina ni ta pogdi ani khabai no koyo like they subscribe khai ready katal ke tabung puila first time night on ke Rizoy Deborma official hello Rizoy Deborma mungsa sak sidita guys ko ruk salai bano he deba okay Mr. Sun busuk balok khadar nang YouTube khaimani ang YouTube khaimani onek balok male 2018 rong simin ong khna hima tong balok khane 17 18 rok haipano samung rok khlai je gya tau ban khlaya suk samung YouTube rok karon busy ngi thango video rok edit khaina jora krei okay quality video quality kaham bonango okay asuk time ra jagya ta
Kebo phone si comment khaini kiri kya. Mr. Sun ni channel monetize da angka dara. Monetize. Bat chiko monetize le dore ko thak chiko. Watch time se kasu gya ko te kichani bagai. Watch time kaya ko subscribe to almost ngai no tongka. Monetize na ni tongko. Nini tabuk tam ni nai watch time ro ka khaise. Borok nini nang borok no mail khai kaise borok nini channel no review khai kaise aboni pore se monetize na nya tong ko time onek no aboni bisingo nini channel lo jodi strike ro klaijak ngkele tebo swang laikya aboni ta social media o tabuk bisas khaina krai haino hai jotono no phone kaham ang bo YouTube khayo dara 7.56k subscribe tongo oh congratulations that means very like no ke YouTuber ta tor khaisi ani salai pun kotor support khai ja hakin manai do tebo kuchugo kathung ni channel kaituna hamari bai haino hai je nai tongnai rono koinai like haina bagai guys please norokno haina hai koyo ang tai norokni kuno sungjaknai eba sajaknai rok tongke sungdi ang live haimani karon obono ang norokbai conversation norokbai kok sanani haini bagui no norokni opinion rok saimano musungani ang live hayo miani ke miao kebo live phainai to tong Rejoy Deborma kari khada Rejoy Deborma 1k subscriber oh 1k subscriber khana oh thank you guys kebo ani channel no katal khai tabu 5 subscribe khainai rokna ang like hambai kaitur hamari khlai tung norok no tai norok ni nokung no tai nini personally bebagono kaitur chubathung asole kaitur na hamari bai no asuk joratoi kam krung tongo okay Mr. Sun dara live khaimani busuk rok watch time phaisa dara abo depend khlaio nang do 1 hour khlaikya tabukni ni channel no 10 jona naikya kai busuk kanai nang sai manchi nai 10 ঘন্টা গাইতে নাই হে দেবা না 10 জনা যদি 1 ঘন্টা খানা হেঙ্গে 10 ঘন্টা নং থানাম বলে আবার ডিপেন্ড খাইও তা okay guys thank you very much te kebo sungjanai rok korita haino just live nailai tongo kisa sungori ta comment rogo kisa sungdi sadi norokni opinion rogori di ge 1k kamani bagai balai norokna hambai ge 1k kamani rogbo cake rok rakhai sa sano sakari guys live hayek nai tam hinorok cake ramana sana comment khaige de jotono do celebration khaimana sana Mr. Sun Deborma okay tamni rika dara YouTube channel painai de tongkisak tongke sadi ani YouTube channel kaisa 2.4k subscribe samong khaija gya ngai tongka okay khayana musukrok bani ni channel ni price rok sairi dita manthang ke oro rok ani channel lo nai tong nai ro no paimano ka khorokso যদি মু চংখাংকে রি নাইদি প্রাইস and the price guys comment jotono je poll rijak tongo norok boot khaina ta pokdi
ang tamo di kana gira jaga bo one 1K cake cutting da khai go cake cutting live da khai masano na ke ba celebration khaya to masano Mr. Sunday Burma kom khaino rinai 1500 ro khaino rinai okay ang contact khai nei nang nin channel ni mung siri dita heda 2 boots 1K cutting okay jato na ron ribo kai 1K ka mani bo celebration ma khaine haisle guys ha ami sa ani main channel ko brok lifestyle acha ko brok lifestyle do ko kre kaisa puso ani kaisa puso thangai kan ni na channel bai Mr. Sun nang khanai jong khana gari do nini je main channel bai nang je phalna mani channel apo bai nang nini nang kaisa ni puso thangai nang comment khlai da haino nice hello ni pan ready da hello jotono no takuk bukuk song no haino hai phung kaham je tabuk phai nai jong nai rong no norong nang koina musungo norok tamu no katal ngi jong ke norok like this subscribe play ready please norok no koyo haino hai kai chuna hamari bai norok bai haino hai tabuk phung jorao kok salna nei phaimani laibo abuna norok bo sungdi komeno hello guys haino hai phai pika laibo koni bagai net thang paikya net kita jaga down ngi tonga sa sam weather hamiani bagai down hin panta borole tongo se nai tong nai ke usi comment khai ni grey guys comment khai de live se to question khai de board rijak tongo poll rijak tong nai la board khai de joro guys naroni board nango yes khorok nai tongo sab tong nai tong do isa comment no hai ni pan ro dita Sayan Deburma blog ang nai tongo okay Sayan Deburma thank you Sayan Deburma do nai tongo bagai obai keno phaidi no rogani blog ani ani live phaidi ani channel ang je pro live phayo video ro no rogani video no naidi ke no koina musungo ani zep o jaga boat poll rejak tongo no boat khaina ni bagai please no koyo 1K kamani tini live phaye cake cutting khaima da sano saya norogni suggestion I want your suggestion please okay 7% nai tongo sadona nai tongo ke hanse komeno sine krei ko bro live style hello bro okay bro modani ni channel okay Mr. Sun ni na Mr. Sun modani ni channel te kevo sungai krida ani main channel abo tara do akon manai okay ang nai nai subscribe khai nai te man khai je pai nai tong khai no sanai ta do
Sayan deborma blog ani channel by hai tongo angbo. Okay phaidi Mr. Sayan deborma. Dotorono koine please like khaine bagai. Guys, actually I think some of them they don't understand Kogborok, okay? Actually my subscriber they are from out of Tripura and out of India. Okay, so guys, whoever don't understand Kogborok, good morning once again, and you can vote, you can see the poll, and you can vote which is better for me. Shall I cut the cake or I shall not? And I want to request you please like and subscribe. Whether if you are new here, then subscribe, guys. Kevo katal fight on subscribe khaina bagi koyo, tai like khaina bagi koyo. I know hi noro bai tini kok sana bagai 5 money kaitur ni hamani bai zaraman kha fungasang ni zarabo. Okay, norok bai tam kok salai nei norok bai to kaitur ni kong no ma salai nei he da bana. Actually like kebo sungjak nai rok sajong nai rok tongke komino jotono live komino jotono seidi do ang norok bai kok sana bagai no phayo. Angka ang kok saya haino tong tong khai norok hinai tam kok saya ni la ringi tong nai gai norok boring nai he da na nai simi tong gai ta kono kok saya angkai at least norok question khai di jate ang norok bai kok salai tong nani na abono asole जों खरकसानि न'आव बेरायनो थांखा खरकसा बिता तै खरकसा मालाय लाई बर कक सालाय आसुक सिमिना सिगलाय दं बाहिंनो साला गाइस aboni bagino norok nang koino mujungo norok bai ang na siglai dong bo kok salai na bagino norok ni se sungna sanani tono One Thessalonians chapter 4 verse 7 for God did not call us to uncleanness but in holiness. Guys norok ang comment klai nei norok omo pori di verse okay. Okay guys to torono koinai ang Bible kaisa verse pori nei among 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. I will read in English, okay? For God did not call us to uncleanliness but in holiness. So narobo bujika tamhin chaga kaitor sungno hamyawo tongna bagai ringya ni so tamki kaitor sungno katharo ke tongna bagai se ringo aina bagai na sungkai to ni basaro bobai ringsak phu bobai ringsak ina hakjak khaba sungbo kuthar khaino tonglayano sungbo kaitor ni thani kubui khaino ma tongnai abon bagai sungno 1 Thessalonians no sungno sawo chapter 4 ni 7 no kaitor sungno saina mani abong ka sung hamya sitra o sungsani hamya bai tongna bagai ya tamke sung kathar kubui kaham tongna bagai se ke 9 jana 9 tongo ke phone si comment kaya like khai guys please.
Komino kebo siya do sidi komino anjona naitong bole kebo phone sinai krei koijona boot khai kya pajona boot bebak no 1K cake cutting live hinso okay bufru khaima sano cake cutting guys bufru cake cutting khaima sano jotono comment khaila do live set to ta katal nai tongnai rong haino hai hambai naro gani channel bai krungai haino hai live phaimani bagai naro no koinai please live set to smungsa suk sina bagai ekro jono nai tongo ke phansi singya okay that's not okay take isa verse naro bai puri nai okay bible verse take isa do kuto english bai puri nai first Thessalonians chapter 4 verse 8 aboni tolani no kapil blocks sadi hai hello kapil blog kapil ang phaikya like dan okay thank you like khaimu bagai ang phaikya okay welcome ani bukhawai no welcome khayo jotono please sina bagai america debroma kahamda dada kahamno america debroma nungle bahairo kahamda tong Zorani music hello hi Zorani music Kapil block in the song okay in the song what's that in the song mean I can understand okay I will read down okay for First Thessalonians chapter 4 verse 8 therefore he who reject this does not reject man but God who has also given us his Holy Spirit so okay ingkai baksa to bujikna English saimanai rokhaito he dana tamni sa je borok sasingo 7 no sungtam pori thangka kubuyo kaitor sungno tam hinireng sungno kubuyo tongna bagai se kaitor sungno ringo katharge tongna bagai he dana hamya kai tongna bagai ya on bagai je borok anumoy debroma I am not like kaitor okay no problem but God bless you okay anumoy debroma ano kaitor hamari khlaitung nini nukhungno tai no personally kaitor suba thungje nangma joratui amuni ni bagi surinai ano moi debroma yedana okay jefru sung mai vitamins sung jefru hamian kubuino sung judino kibiga angke abo sung borok tamungnai sung hamyao klainai inso an bagai sung judino kahamno katharno sung judi kibimani hingkai abo kaitono se kibimani klayo who has given us his Holy Spirit sungno je phala kathari nai bonosi okay jotono no aina hai thango phayo tong borok khaito ke phone se comment section no eba live section ke phone sinai kri okay 6% boot khaikya tam nei 1K cake cutting live okay nge cake mara laisinai haisele engkai sini channel 1K kamani cake mara laisinai engkai bufro ranai raya nangno update khlainai he da norungno engkai afro cake jefru rawa afro norbai baksa haino hai live hayei cake ranai do aukai direct ani nokong sinai yomo to reno tongma ba tini
live guys just 30 minutes ni bagino 30 minute ka live bondong thangsinai boyar deborma ani ni para bro sadara ani okay boyar deborma ani para khwayo do nonglai biang ningkha nin para sairi dita tike sungai kre boyar deborma simi se sungsiu anu moi deborma I'm not like kaitor okay so sing someone ani para gabordi fasing dara no gabordi chal ble gabordi be haksalo onek no Biran Tiriang official good morning Biran Tiriang official thank you for coming okay norok live night on hanke jotono naidi je boot pools raja boot khaina tapokdi anomoi debroma nini dadu ke christian da na hindu ani dadu one side di christian one side di ge hindu baba ni engo khai hindu mani yang okay christian nangka haipna last kala last moment na bo hindu nong thangbi gata ani dadu tamang sagari dara nang christian da actually Christian do sungsar no nasigi thangai to Christian no do epono ang kaito ni busa ang kroksa jisu no poitu klainai nangle Christian da boyar de burma la gives my krai ajon angka tau je phaine like khairi di please do at least sengoro like tini 15 like sini tini ni like asakana nang nai guys please norok no koyo nia bom romin kai hello kaha se ho acha मैं त्रिपुरा से हो so from where are you naya bom romin kai your name is too long I cannot pronounce properly but 12% night nobody is giving like or subscribing maybe please subscribe if you are new here ke bu katal phai jong ke subscribe khairi na ta pokdi please norok no koyo tai norok like bu khaina ta pokdi tai norok sungdi comment no live comment no sungdi tai norok boot bu khai di or boot jak tong okay हम अरुणाचल प्रदेश से है okay you're from Arunachal Pradesh thank you brother sister for watching okay god bless you I want to visit or I like to visit Arunachal Pradesh, okay, but let's see what the time say. Zoratam sana ginata. So guys, you have any question more? You can ask. You have any question? Anybody? Okay, direct phone thang 12 ni 12 ni
12 watching isi. Subscribe and like dan. Okay, thank you Nayabong Rumin Kai for subscribing and for liking my like and my videos, and thank you for subscribing my channel. Okay, God bless you. Again noise on ang thanga. Okay, tabu kutai te phai tong nai rong no nai tong nai rong no, please narok to no like khain ta pok de. Jompu Deborma, okay, Jompu Deborma nang phai bi ka. Good morning, good morning. Jompu Deborma like, okay, like kya, thank you. Jompu Deborma mia bo like ko phai ngo like bo phai kya he da. Okay, Jompu Deborma please, ano request kene do iko sa arwa pool rajak tongo board ni pool. Nge norong no nai. Bobo khaina musung. One cake cutting da na ke ba no celebration. Pon khaya. Saudani khorok khorong ni kana no celebration. Je kabang abo no klai nai. Jumbo Deborma ma idara. Okay, thank you. Okay. Okay. Je je board bisi kabang bono no klai nai. Jodi cake cutting kabang ge cake cutting. One ke khaijak ble. Okay, thank you. Okay. Kebo khwai rong ni to tong na kebo khwai ni andar kebo to tong. Joto no. Na keba khwai patar ni. Je tong nai boro ning bai kha joto no comment live koi no. Sei di 1k ni tam hin guys no rong no. Kaisa giveaway da khai mas giveaway. Okay, Q&A. That's Q&A. Giveaway. Giveaway. Yes or no. Giveaway khai mara sano guys. Joto no. Sadi. 1k kamani giveaway. Tam hin. Chini Anumoy Debruma. Chini Bongsho to Raja si Hindu 184 jona Christian bahai ke engkha. Na nangan tam question sungna nai kya Anumoy Debruma please. Ang to ni nomo question by sukung ko ya related ya do. Raja chini Raja no respect sungkhayo. Do respect sungkhayo. Humbly ang emotionally ani Raja chini Raja rok no. Dalai no ang respect khayo. But ni question eba khe nang je sawai tongmani abo jodi ang tabo reply rana thangka jodi salai na thangka ge abo kaise tamung nai kamang problem phaithalai na he da but abdi rong no salai ya tong mangkhai chanai he da na bai na no moi de burma he de saya tawan sudi do ta kho ang pana sai rok sai tong ke nang anu na kardi do tamu saka nini abo no moi bini abo tam saka hebon kaitor khairok tung bono kaitor bono buji mong ritung bini saka o kaitor hamari khlaitung tai bini no khungo tai bini personally bini sak mango bono kaitor bathung bachang suri na ya moi de bruma do nang hindu panang kha do koni ko kon problem ya do hindu christian kon problem ya. I respect Hindu, Christian, every Muslim or any other religion. Answer na. Answer to tabuk to personally na kamala hiralai ne heda na ina question dong answer ok. Tabuk to moto social media roga heda na. I respect every religion, okay? I respect actually.
kaham ke comment khai buji rei ni comment buji rei di poi ko jom bude bormano tike bo kuno sana dia tong any suggestion any question you can write in the live section tau ke phone sana kiri kya okay ngai to motamoti paina tongka do okay ngai jotono na hambai no rogani live phaima bagai odisi phaina nai tongka tano ya thaya bayam ngai jotono na hambai norok live phaik ni nai tongmani bagai kaito norok no jotono na hamari khlaitung haino hai norok no kaito ni mumbai norok no hambai riwai wanta nok ni borok tamo ngui walai dara nang tamo sanai okay balai no interesting question khairi ga na aboni bagai dara do sagadi pu anumai de burma ekta nok ni borok tamo ngui walai dara nang tamo sanai okay bono no question khayo sadi botabo bini question ni answer nakhe kemai da thangka anumai de burma kuno ngoya do bad comments aborok alada khaidi just normally norok comment khaidi nang live bo dormo tasadi okay sayable dormo ni kok nungse tam jani question tam christian hindu rok ni saijong ke ba christian hindu ni কোনো problem kari tara nang bo sadi okay nini live bo dormo tasadi okay anin mo question answer simple nai do nani do tako ano moi de burma just nangano sungka haini bagi se ang christian hindu ni kok saga pingai thango but ang sapono angar conversation khainan bagi thang ya se kok kolok ke ang nono saka janija abo janija bisas nini bisas nang ani bisas ang he ba ang to nono kuno jaga forcefully na hamiani kok saitong ye ko dana no mai de burma ang sayro sakang ki nang na kadita do abo se kok watai phaiya watai okay kai tini live sugaro tilong sinai gai haina hai sari gogo jora manke phayena live norok rungdi je live nai tong nai rong no like khaina bagai haina hai koyo tai subscribe khaina bagai koyo hambai belai no norok no ani hamsak maya faro tini 1k subscriber ka kha kai guys toto noi ko bo bisi put kubang 1k cake cutting live okay ngai norok bai baksa live phaye cake cutting khlainai ngai body no cake cutting khlainai abo ang norok no announcement khairenai live rok ni bisingtei tai ang post bo khlai rwana okay jotono no phung kaham goodbye